O obxectivo do documental non era tanto o contar o que pasou, senón como se transmiteu o que pasou, e incluindo tamén os silencios que predominaron en moitas familias e tamén como afectou a represión ás xeracións posteriores. Ese é o obxectivo deste documental, un traballo marcado na homenaxe ás vítimas do franquismo que realiza cada ano o Concello de Pontevedra. Esta vez o Goberno Municipal decidiu transmitir a represión franquista a través de 14 voces de 8 familias pontevedresas: Gama, Arruti, Lores Torres, Gamallo Adrio, Camaño, Paz, Bóveda e Dios. A esta última pertencía Serafina Dios Vázquez, a nai desta muller que os contaba así a súa historia. Mi madre eran 11 hermanos y al mayor, con 28 años, pues lo fusilaron porque era el presidente de las Juventudes Socialistas en aquel momento. Y ya de inmediato, en cuanto lo mataron a él, fueron a casa de mis abuelos en busca de mi tío, que era más pequeño, tenía 16, pero ya lo habían escondido. Entonces, pues sin mediar palabra, claro, cogieron a mi abuelo y a mi tía la mayor y a mi madre y se las llevaron a la cárcel. Estuvieron 6 meses en la cárcel, a mi tía y a mi madre pues las raparon, claro, como a todas. Mi abuela, mi madre nos contaba, y mi abuela, que yo todavía eso se lo oía a la abuela, como les cortó las trenzas que tenían antes de irse. Ellas, claro, no sabían por qué era, pero era porque las iban a rapar, evidentemente. O documental A Memoria Neta está dividido en 7 partes: o silencio, o relato, o que pasou, o ronsel, a memoria herdada, a ferida e a loita. 7 ideas unidas polo traballo da guionista Monse Fajardo e do realizador Sansi Adas. Sobre todo o que máis me impresionou é como 8 familias contan de maneira bastante distinta todo este proceso. Eles van contando, algúns costoulles moito, a outros costoulles menos, uns afrontas dunha maneira como conta Aramena, que sempre se falou, e outros se contan que na súa familia está pasado moito tempo e non se falaba absolutamente nada. Para min é casi unha pequena lección de historia. A estrea da Memoria Neta terá lugar o mércores 27 ás 8:30 da tarde e a entrada será de balde ata completar aforo. Neste acto tamén se realizará unha pequena homenaxe aos 10 pontevedreses asasinados o 12 de novembro.